Hello muntina namite ho thusei lemna kahin nei kinun chule tuni khu lamun nisim som ni lagum sang ni le som ni lenga din jong thusu chum ho Kuki time sa kun phon do na hanei kitaw hiti Infar Center zila Myanmar akipet Kuki mini sungkul sunga na diu phat tip avartai tin Kuki Organization for Human Rights Trust KOHUR Kuki te ni chu akilha don hondingin jani chun Manipur Governor Ajay Kumar Bala hi nga nge na bolin hi KOHUR Manipur Governor lekha anathot na wachun Manipur akipet Kuki mini chu sungkul na honding phat awal zo nung zengin jong Infar Center zira henden ahilhon na laizi atiu binahi Kuki te ni sungkula agi koina lai chu dan to ki to lo le aji be ahi tin KOHUR lekha thora chun ata langovin aga na thei pena governor in panala din nge na jong ane juwina hi chuban le Infar Center zila Myanmar akipet Kuki mi som gubleli ho jong Kuki ho chen na district Churachandpur Kangpokpi le Tingnopar ho atha do ahi na dingin KOHUR nge na anan jin hi KOHUR Myanmar akipet Kuki ho Infar ki koi zom ding chu alung phat mona thu asejin Kuki ho chu India gammi ahilo wangova Manipula chiang Kuki ho to kibang ahiwin amo din mun het pya ngailu na nei puma koi ngai ahi tin lekha tot chun asejin hi Sarkar thu pe dung zuya sungkula Manipur Kuki phab achungova thutan na nailu ho Kuki ho chen na district ho anaki podotan hinla Myanmar Kuki ho chu donle nasa in anom povetin KOHUR governor pa ahet sawin Indian Constitution Article number som nila khada right to life and personal liberty dandung zuya sungkula zosi venbit na kibang chena pi dinga hitin KOHUR asizina hi India gam sunga thinglang gam le thinglang mi ho khanto sa na dinga pan analyzing high range rural development HRDS India in Kangpokpi district Satgraha housing project apat diwa hitai hichi housing project hi ngaljia in lelo dala in ko hodinga ki boldinga hin hichi to lhon chun jan hi chun HRDS president Swami Admi Nambile anungjui mili ho FEEDS hengbunga ahungowina hi HRDDS hon Kangpokpi ahungwil theo hi FEEDS SKV hengbung le saitu MLA haukulet kip gen panla na zala hi akiti Ahung kholjin HRDS ho chu Kuki in pi Sade Hills thlangsung lamkai le mi pi tamta hon an lam to vinahi HRDS lamkai ho chun relief camp chum jong aga velovin Saitu Assembly constituency sunga amho housing project sunga in sang ni sa the a hiding mun ho jong balhana ane jovinahi thuso mi ho to kheulim na chun Swami Adma Nambin kithopina poi modi set mun hoa kithopi ding mi koima anom ji lozia HRDS hung kisim do ahin midang hol hun pha lo na mun hoa HRDS in mi kithopi ding kiti a hiati amana sei bena chun HRDS to gun sajagraha hi milham ho insa pi ding bo hilova amho hin kho sim phat ding jong kitupa hiati HRDS in thimjil medical women empowerment le food security ho jong abui pi hi tin anaseji HRDS in Manipula in sang somgup vel galjam hodinga sa pi ding lunggel jong anei dano na sejin galjam ho hin khomandan apuna na thu jong aphong doi na hi HRDS in thinglang mi hodinga housing project abol thu asai na chun Odisha gamasti sarkar to ki thu khoma in sang som ki sajing lai a hiatin hiji to bong to gun chu Rajasthan le India sunga mundang danga jong achil halai ta hiati Manipur boi na thu hi India sung ki hilova vanui mi pin agel kho thilsu khat hitan International Organization chum hon HRDS to gun hi atosat nom dan ho ahin seu a hitai tin Swami chun asai be na hi Manipur Sarkar in Manipula dandi lova hunglut illegal immigrant ho lanchil na le amho chu Manipur pama tha do na ding to gun ani atosat dingo ahidan jani chun arambai tingol lamkai Munin Droin Infara thusu mi ho maiza anaphong doi na hi Infarao Manipur Press Club muna thusu mi ho koma anho limna achun Munin Droin July nisim somnia thuma Sarkar in thusu anabola illegal immigrant ho lanchil ding le ama ho Manipura kuna tha do ding atiu chu Manipula cheng hon Sarkar in abol dinga anadei sa jingu khara hiati illegal immigration hin Manipula cheng mi ho ding kyu hilwa gamle gu gamsumi pi ho
chondan ho jong asu kha hi atin arambai tingolin phasot pi Manipula National Register of Citizens si sa dinga nge na ananei jinga hi tin jong ase jina hi sarkar to ki thu khom dinga arambai tingol ho ki go zo sa ka hitawe tin jong ase jin illegal immigration ja Manipur sung boina su ahin illegal immigration chu danlova aki koya hele Manipur kyu hilova India jong ahin su boi theina la hi ati central state sarkar lam kai ho chunga arambai tingolin ta san ane je atin illegal immigrant ho akun ki ven na dinga Manipula chiang khom nam chum chum ho ki thu pi na jong anange na hi Churachandpur police hon jani chun khamtheya ki ve mi ni anamandovin amania kun chun sop kesa ki heng brown sugar pha pi khat anamandovin hi police so ina seina chun police hon central lam kamuna behing bus parking a frisking abol na wachun Tata sumo akuna hungkum gin mo kha anamanovin ama pa kun chun sop ke somali anamandovin hi akiman pa chu ahile hausonler Phempu 53 years Tongyang village ahin ama seidana chu brown sugar ahin pu chu lamka lalcha kiti kharin older abol ahidan asizin ama pa mangcha chun police in lalcha ma don tin pan alawin ahile nilha alang niden 450 vel chun lalcha jong chu anamando vinahi police in akhul be na chun lalcha chu amin ling lamin lalho kip 33 years kingjang khu kom ho ahin Zania police in amat sop case chu abona 533 gram phazovinahi sop case sunga chu brown sugar umdanin akisejinahi amani chunga chu NDPS eknoya case kha anaki zilurinahi Jani jinglam nidan gate chun GT3 taxi rent and driving office hondo nale thin su na kin gun better mulnum kail hangmuna anuminahi Ruan hand sign GT3 taxi rent driving office hondo nale thin su na anezinahi GT3 lam kaile aneipa 6 million dongalin HGT3 hung umdo dan le athil chi pil hang pi ho sei phung na anezinahi Jania hondo le thin swa GT3 office muna mi pi phachum pi theiding facility ho ahile Gravima driving training school to kizom malahin anum sanin driving training abol theidi wahi chule Institute of Driving Training Research Center IDTRC affiliation zong aneyahi instructor team pen hon ahil diu driving certificate le driving license asim pi theu gari vet holding dan ki thim chu the ahina bana simlai chapang ho dia sit ong jing ding ahi Gari mangnom zo sin cool abolwa pick le drop jing theiding ahi sun le jana class ki la theiding Court size hodinga extra class agun pi diwahi taxi to kisaya online booking bol the ahin reserve service abol pi the diwahi ko hile gari mangnom le ngai cha hodia alungdei banga amu the diwahi family hi han society hi han nunga golang hile gari neilowa gari mangchanum hon adewa kilhan the diwahi GT3 service to kimana head be nom nei hon 9863068320 a kizamat pi the hiding ahin Chule GT3 office Mornum Bazala Thuchin dozing the hiding a hi. Kin Kiman Sungan GLT3 provider 6 million dongalin a holim na chun. Lamka taxi and rent hi Zalhanga dinga na to na ahi thu asizin. Sumla pai neilo ahi wanga taxi mangnum hon ke phalam lo hela aman thei diwahin. Chule akumupa kumsam kupchung langzo si chu manbeza taxi aman thei diwahi ati. Alhang pia taxi ki ti hi ati zaloi zong aumna laidan asizin hichi za pia dinga aphachum thei pending gel kho na zala ki sim do ahin amang chanom zo sin booking le kul abor thei wa hi thu ata lengin hi chule service pass sung a hi le jinglam nidan guma ki pat zan nidan somchan ge jalhanga diana ato diwa hi thu zong aphung doina hi alangkhat in zanin ha langchun olamka district diesel auto owner association hon line josia president le secretary ho zawne meeting khota anane uwina hi hicha meeting a chun tu nai cha hung ki phu do tha lamka taxi and rental vehicle chungchang thu gunten anasei khom wina hi hichi to hon chun town area sunga free a leading tia anasei u chu auto line a lei ho su boiding tumna hi tin association in dem na ane zuwina hi lamka taxi and rental vehicle hon parking mun khat pansa reserve ma thei thei diwahin akinung le lam tingo lewang auto line a passenger ala theilo diwahi tin kilul na anene zuwina hi yam tia passenger ala o het do ahia boina to le achung wa hlung banga alung thei diwahi tin jong asei wina hi ine horna ki zabol to cha koima ki suboi go lo chi dinga hi tin jong asei wina hi
hi chi he sa na thu phuna chun president ALDDAOL secretary David Monglen ding tenin sui akai loni na hi chule ulam ka district diesel auto owner association ho phatsa dungzuya line permit le serial number nei lova agu agala line al hei auto tam ta om tol hanin jani chun tipai muk road hengtam lam ka diesel auto hlei le ho checking phate chan abolovin hi hicha hin dan ki sim zui lo ho chunga dan ki sim dung zui hin sumle pai aliu so win hi amunta diesel auto line ki chi nei lova hlei ho chu line number asim piu win hi chule diesel auto ji lam kor kha ki kha dan lo ho jong amanovin thuil na anei win hi hijina to na hi passenger ho dinga safety measure kha jong a hin chule association ho ki vai hop na ki tup zo na dinga abolo a hi Kuki zo council thalenga chairman le vice chairman a kun nammi te adia kangui gam sunga cheng ho hinga tipna thu so ki mu chu a hi le ahung lung ding July ni sim som ni le ko sang ni le som ni le nga ni ho le Kuki zo council public meeting nei tin thu pun a hin nei ki ru na hi hijikin gon hi July ni sim som ni le ko sang ni le som ni le nga jinglam ni dan som la khat le LNC hotel kangui muna ding a hi to ki thona gam kai sunga haulam kai CSO lam kai intellectual politician tribe leader josi nampi ngai lu na jala thon lowa panla che din tipna a hi neun hitol hon chun ki man cha na ding di tier program jong ta lang na a hi neun hi lampi khana FNCC an chil ha piu banjamin Raumina ga youth organization Manipur ki ti ke loi khom na kun thuso ki mun a seina chun a chi sa July ni sim som nil thum ni khu senga namdai a hi lo le paringba mona joint tribes consultation meeting a thulu na number li dung zuya lampi khana bo hitalowa lampi tinga panla hon ko ki te dia thilalo apu theita lo ding itihama ko ki ho dia thilalo hin po ho akima do kha le driver ho chunga sang som nga liu sa ding a hi tin thu su anabol kirun heji thu su hi adi a hi le mopon ni agam sunglam kai ho lung sunga thu a seiding ta sana hi aji chu izo pha le ichen naw gam sunga kun kichi tawin ki ti thu chang hunging khading a hi lampia ki khai mi pi alam tha theita pun abani mi pi ho ne la cha ding kham ga na akinei kidin abani pi itia hung su ding sei the a hi pun thu su ki bolwang phena nuya e yi koyo tabang a hin jing thei uti alang kharin thado in pi Manipur ki ti ke loi khomna president M James thado mina lampi ki kha thu to ke sein thu su anabolin thado te hi ko ki hi pun bana kon la ong a hi na diwin milong ki loi khomna chum chum ho hing ki phun le clarification an nei ki ru na hi tu su ina sei be na achun FNCC ban bol hin thado ho la ong ding in a sei na hi aje chu thado hi ko ki hi pun ko ki ho na to thil bol ho jong a khe pha pun chu le nat jong a kinat pha pui itihama identity chungchanga boinani aum kha jong le president pa contact bol din jong thu su chun asein hinla echena hichi lekha thot ji le kuki hilowa ki seizia hoido nom hitam tiwang hera hinai pui tu khang hi koima a ki helo ki lo hitan eima e ki phun phun sanga min isungil langchan e het chino a hi ti jong het din dei sa hi Kuki zo council in amho ki loi khom na min mangcha achi sa July ni sim som ni li sang ni le som ni nga thusu ki bol to ki sein hil chit na a hi lo le clarification a hin bolun a sei na wa chun chu chi fake press release a thusu chu a ki ven zolenar sim thu mi pi adi lo lama puisat veina le zar kha lakhat ka ki muda na ding le council lungput le din na to ki to longan amin chun to thanin ki loi khom nan khulchil na a ki nein mer hello thilpha deilo hona to ahi modo anahin heji chun aki sei pi thu nei hon hita bonga ki loi khom na khat su min si na ding le namsung ki lung to na su ke na dia mi letter head mangcha ho gon api hi na di win nge na anion hitol hon chun ki loi khom na mi mal le thu su bol hon thu su bol masanga adi lo ki loi khom na official WhatsApp channel a kun khulchil na nei masaji din jong tip na anion na hi Cambodia se pe ho Thailand to ki buizin gam gi zo se ki kingjing in om tawina hi Cambodia te Thailand to te dia gam jong neu zo population jong halom zo gam a hiwin hi jong le China ki sun pi ji uwin Thailand te hi aki chikit pu wina hi agalman cha ho jong China te khu su ngan a hi akiti leise na I chen sungwa hi gam leise le thil chum ja hi koidang hi lo I chen khom pi ikin hing pi ho to ki do na hi jing ding a hin la diplomacy nei lo
gal pala ji hello ai ki thu pi ding ki sim thailo mi ho chun gal anei dawa midangin gal ahin bol jong le anoya ki thola chamna asim jing ding chu ama dia dam na hiding a hi aji chu gal ki ti hi mi ni ki do se hi a hi pun angai chan ho hin pe thei nei mi ho chun gal zo na anei ji wa chu le hang san ta pan ala thei ji bo hi ti jong chu tu idin mono to them khat deisa na thu jong in sei thau hi han lang Tingnopur MLA pu let pa ho kibin Governor Ajay Kumar Bala lekha na thotna chun Tingnopur district le constituency sunga DC le officer hozo se agan thei pena district headquarter office mun office guiding in nge na anabolta na hi chule Tingnopur deputy commissioner jong district headquarter office kailovin Kakching district munjo akaijin HGG hinmi piha kunin complete izat ham ta na hi hito kilhon chun akin thei pena hiji chung changa hinvet suya DC pa akai na ding mun district headquarter akai ding in nge na anejin a hi lo le ama khela mi chum khel do a hi ding in asei be na hi Mizorama ate pena ki he famyang chu kumza khale som da se ya alei sir hin khu an beitai kumza khatle som la sagi faming chu Mizoram state adingin numei ate pen anahin achi san khu chun a in mun longlei district a alei sit hin khu anabeita na hi faming a hile kum sangkhat zakule gira anapengin chule tu somala khat anezin tu son zakhatle som nilani a hin chule tu son athum na chu som nilani anezin hi akiti khosunglam kai hon a sei nova amanu hi ate le wangin ata sadin mun na khosita neilo a hi dan ana sei bewin midam theita ana hi ati tu ni kho adinga thusu LAHKHOM chum phon do na in nei thiu hi chen chui tan ti